Awesome every such a PMC aba ene anopai senrada ana efia mu ewo asante afidase Gwai filling station echi ya boajoa Gwai filling station echi otorofie echi wono mo a sabia mu kasai de ya chechefo mienu an be ma eye oba na okunu na efie no eja tom emefie no asejoro be mo nkrata no bibia impo enyantie sika nyina wodan mu a sika nyina ahye over 70,000 Ghana cedis skani nyina ahye wodan mu anya no nko a omonkrata certificate ne ma hodo no modam ne nyina omo antimi amfa bibi ba kokora mpo amfiri edan mu eno ana mo hwe no wosiche East TV so efie nsam nko a yara hosam kase pa esi ya chese enano payi so che East TV yakohwe se de dan no ahye akoduru a chese ne nyina ya awra hosam ye bomodin a ene eye bema na ono nso ofie ono no atwetwe enkomo ono ena ye okunu na ye ntie nkomo twetwe ene no twetwe de okan ni bi Ajekum Daniel bacho enra yesimo da na chi na eba ne se na wote ne se no kra na mo school mu nra wia be 11 ho baby na frame say we see free me dan so eba na wo se na me ye bia me jai dreamika fire service for no station they say bi na nipa ni bi kra gumika mu dem bai already na fire and for car and kra badeda nti we try ya say omo beta ke the first bi eja no a start no omo ye still eja no share na eshi na say they call the next house ama to say bibia want man fashe pin adwa kra yamfa bibia e condemn dan kra ntimi nrem because eshi na ebu gu form nti that's any bia so be rem nti say me no ka say there me wi asi nyina ene na me di gina ni wi asi nyina no fi me bia politank esi stro kra ene aye ashi politank esi stro nyina na me nti nyaka ene dan yesi we quarters yesi we nti no na say bia say adomfo amem dia hona me di miti beto for now na obi so adome dan wo rest house nchemo asokore nti for now ne de hona meti tare kura be shekura so asa mata de hemia na me di gina hoyi na na him for na hofia me na me yire ne me ma na me ketika ba ko a ohwe afidie bi so ewo ana for ho ana wade bi valuable kase bi odo eniam ewo mu nyina ba na obi da ba bi a na ehwemku bi a mesika kwa makan a me de call bank valuable things dey make us make bebre bibia valuable ade bia mato bia valuable ma me mo mesika na makan a ese nka me de ko na bibi kan me fan to fee na me pon adwuma my fa ko bank 700 million I can say 700 million 70,000 Ghana cedis ina condemn nti wo appeal bi abaye to ebia wo ye teacher ni to ebia institutions bi and government for any assistance no kredi ya me kan say adonfo na ebeba me mwa not for eba me mwa teachers corps go me head teacher nti me gide say corps for nso eba behwe situation no na mwa bi wo ho a go me nkwama ho den ntimi before say me sim dadam no ya me ntimi sim dadam de but say enene ochina de me ngindi e say time e akra nti ma church for mo kumawu ana me corps executives omo nyina ne makasa ajeche mere ona one de metimi aka say o ma ajeche mere ama enra ne mom de na me nima de ye me honam twetwe me saa twemi na me nawfo teacherfo ompagya me de me kwatena baabi kakra na metimi recover ene ma behwe situation no senka me mane mpobo abi kura gu abonten a nka ma sakra de ama wo me so ye bae bibia nya abonten welcome dress bia last born mama mi si ene sen hana yasesa ankra ni ages ni be say bia no obi won kola ne ma bi obaso de mama ankra ni ages ni be say bako JHS1 or 12 years na class 4 9 years na crèche
na kete pa on kwa the school there onyanko school kra na kwa the still onom no for wede mo nkafra that's it ọmụ ti fidua no mu ọba no ekunu na ele no twetwe nkomo no Choice TV fie nsɛm nko ade koso bia no yɛmfa enkame mo yɛbɛbɔ mɔden ahyɛ yɛma maso atete koso follow page na follow page no na like page no ɛma yɛ Choice TV efie nsɛm nko 24 hours yɛbɛkoso bia wɔmpata mo bia yɛmfa enkame mo hope news wa pa de follow yɛn on Facebook na subscribe on YouTube na Choice TV efie nsɛm nko a yɛmfa mmerɛ nsɛm a uti yɛ nyina wo mo bia obetimi ade abo mo nso a obetimi atu anamɔ no akɔboa busu nyame nhyira kɔsɔre Choice TV fie nsɛm nko